비롯 오늘 공연. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नाम। Ang Mojang Bishokit de Burma, Tirpura Kerang Koksapni Adong Jongjarui, Sumai Tangui Shawu, Je Ang Kerang Rajatui, Somsajak, Balapni Elembakni, Haisim, Malemati, Kuitu Kurak, Naragui, Indian sovereignty, Te Hansa, Klaimano, Muthang Naruknai, Te Ani Shako Boksinjak, Kamu lainnya, tambah. Mutangge sapna berwarna Tirpura Kerong Koksap Nokni Adong Ge Tongdatui Kaikor Nimungui Semai Tanggi Sauze Kerong Raidatui Samsajak Barot Ni Elembak Ni Hasim Manimate Kucokra Narugui Baratni Sarvabhumuto Te Hansa Muthalaimuno Muthangui Narukani Te Ani Sakawo Wokta Samunok Lane Ambat Mojang Bishokit Koloi Tirpura Kerang Tarno Ni Adong Jongjarui Kaitoni Mumbai Semai Tanggo Je Ang Kerang Rajatui Somsajak Balapni Elembakni Hasik Manema Te Poito Kerak Narugui Balapni Sarvabhumut Te Hamsa Tathalai Muthang Naruknai Te Ali Shakawo Bokjak Samangno Klainai Ang Mojang Subut de Burma, Tirpura Kerang Koksap Nok Ni Adong Jongjarui Kaitoni Mungui Semai Tanggo Je Ang Semai Tanggi Shawu Kerang Rajatui Somsajak Barapni Elembakni Haisim Maneme Tai Poito Krak Naragui Barapni Sovereignty Tai Hansa Kathalaimano Muthang Narkai Kayani Sakawa Boksinjak Samungo Kelainan Ambat. Mojang Roni Burma Tirpura Kerang Koksap Nokni Adong Jongjarui Modai Mungui Semai Tanggi Shawu Je Ang Kerang Rajatui Somsajak Barot Ni Elembakni Hasim Manima Tai Poito Kerak Narugui Barotni Sarvabhumuto Tai Hansa Kathalaimano Muthang Naruknai Tai Ani Sakawo Boksinjak Samungo Kelainan Ang Mojang Manot de Burma, Tirpura Kerang Koksap Nokni Adong Jongjarui Sumai Tanggi Sauze Ang Kerang Rajatui Somsajak Balapni Elembak Ni Hasim Manima Tai Poito Kerak Narugui Balapni Sarvabhumuto Tai Hansa
खालायनाय मानो मुथां नारनाय ताय आंनि साखाव बंसिंजाक सामनो खालायनाय हामबाय आं मोजां अर्डिनेल देबबर्मा त्रिपुरा केरं ककसाबनकनि आदम जंजागि ईश्वरनि मुङै समायखांबोजो आं केरं रायजोनि संसारजात भारतनि एलेनबागनि फाइसिं मानेमानि पितुक्राक नारगै भारतनि सभरेनिटी दै खानसा गाथालायमानो मोथां नारनाय तायानि साखाव बक्सिंजाक सामनो लायनाय मोजां पाथांनार जमातिया त्रिपुरा केरं ककसाबनकनि आदम जंजागि मोतायनि मुङै समायखांबो जे आं केरं रायजोनि संसारजात भारतनि एलेनबागनि फाइसिं मानेमाताय पितुक्राक नारगै भारतनि सभरेनिटी दै खानसा गाथालायमानो मोथां नारनाय दै आंनि साखाव बक्सिंजाक सामनो खालायनाय आं मोजां सनजयमानि त्रिपुरा केरं ककसाबनि आदम जंजागै मोतायनि मुङै समायखांबो जे आं केरं रायजोनि संसारजात भारतनि एलेनबागनि फाइसिं मानेमा ताय पितुक्राक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ताय खानसा गाथालायमानो मोथां नारनाय ताय आंनि साखाव बक्सिंजाक सामनो खालायनाय हामबाय आं रंजायो नंजोगबो मारिया त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बली संमारि मुलिबो बेहा तांसं फेसं यावनि इसोरनि मुंरंगे समायखांना आं इन्डियानि आइन बाय खाथुइमुं गायमनो खाथुइमुं रंबाय गावलाये थांनाय इन्डियानि यावहा बाग्रा जुगफेरमाबाय बयहामा रंजायो थांनाय आखे आं खासुइ तांनि नायनो तांबांग्रानो खाथुइयाव मक रंबाय यावबोनिनाय Tripura Legislative Assembly Chungmari meeting yo keha tangsong KS Wilokmi iso ni mungrong ya semaitaha al India ni ai bai hati mu kayo mono hati mu yung bai kau laya tanai India ni yak ma baga kerma bai buima morong sa ye tanai akhe an ha soi tangni nai mo tang bang no hati yok mo yung bai yok mi nai khasa आं मोजां चित्तरन्जन देबबर्मा त्रिपुरा केरं ककसाबनकनि आदम जंजागि साहित्यनि मुङै समायखांबो जे आं केरं रायजोनि संसारजात भारतनि एलेनबागनि फाइसिं मानेमा ताय पितुक्राक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व दै खानसा गाथालायमानो मोथाङै नारनाय ताय आंनि साखाव बक्सिंजाक सामनो खालायनाय हामबाय आं मोजां पलदांसु त्रिपुरानि केरं ककसाबनकनि आदम जंजागै समायखाङै सावो जे आं केरं रायजोनि संसारजात भारतनि एलेनबागनि फाइसिं मानेमा ताय पितुक्राक नारगै भारतनि सभरेनिटी ताय खानसा गाथालायमानो मोथां नारनाय ताय आंनि साखाव बक्सिंजाक सामनो खालायनाय